Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Samla Rifines Warjri, kabaladan mentar hostnem baka baderu ka Samla Pule jangka St. Anthony's College Shillong, baka cadet jangka 61 Meghalaya Girls Battalion NCC, kabala syajid ban mi khamat ya tha jatay la mingi borok kuwe banyak shimbenta, hake NCC Mount Everest Expedition arajar arpusan, jangka la prawu gid khot hapok ka kinhon, kalak ban Tiap Halor ulum Everest, hakat pradrik ujemang arajar pausan hakapos sau pusan dengan gajing job jangka Samla Rifines Warjri lalong ru gajing sarong jaga jelam Meghalaya kebapen pau bagi Samla dengan dekat haj tela mingi kedan ye kisab kakum gajing la ka jongki ka Samla Rifines kan long ka kintei ka balai nagan dekat jelam Meghalaya hadin ba arngu ki kintei ba kinthop ye ka kongwan sup merthong Kau pelit langrut ke belapoi hak clear ulum Everest haus nam arajar khatlai baka Samla Dolin Kharbi naka 61 Meghalaya Girls NCC Battalion Ribhoi District ke belapoi Halor ulum Everest haus nam arajar khan rio